خیرات افسر شهریاران بود، خیرات زیور نامداران بود. درود به جمع شما بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون سینما. اینک با گزاره یک هفته باز روبروی هم هستیم در شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات و در این برنامه سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد می‌گردد. یادآور می‌شویم برنامه مذکور جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزگذاری به تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون منظور می‌گردد. امروز در برنامه ما اشتراک می‌ورزند یک گروه دانشجویان خواهشمند از دانشگاه اسلاویانی و روسیه تاجیکستان. همه شما را به شو برنامه ذهنی میزان خیرات خیر مقدم میگیم. خوش آمدید و آغاز تحصیل نو رو برای همه شما با برار میخواهیم و من میخواستم اکنون درباره گروهتون معلومات بدهید و برنامه‌های قبلی رو آیا شما دیدن نمودید؟ مرحمت. من سلام درودی به پایان خود را به تمامی با کل تماشابینان تلویزیونی سینما میرسونم. من دلنوزه امینова دانشجوی کورس 3 دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان هستم. سردار دسته مذکور هستم. شما دسته‌تون را از بخش‌های گوناگون گردآوری نمودید یا همه همکورسان هستید؟ همه در یک جا تحصیل می‌نماییم. بهترین. برنامه ما رو برو تماشا کرده بودید؟ بله، برنامه شما رو تماشا کردیم و امروز از شما منت داریم که شما ما رو با این برنامه دعوت نمودید و کوشش می‌نماییم که به همه سوال‌های شما پاسخ داده دانش و ملکه خود رو بسنجیم. بسیار خوب دلنوزه و با هیئت دسته‌تون بار دیگر خوش آمدید. فکر میکنم با شرط‌های برنامه توجه آشنایی هم دارید نه؟ بله هست. برنامه ما از 3 دوره عبارت است. برنامه شکل تلویزیونی کراسورد اسکانورد است. در این برنامه ما مقداری حرف‌ها رو میگوییم و البته شما وابسته به سوال پیشنهاد شده البته جواب‌های درست و دقیق خودتان رو پیشنهاد میکنید. برنامه از 3 دوره عبارت است. در دوره اول باید از 7 نفر شما 3 نفر به دوره دوم رو خط بگیرد. در دوره دوم به نفران انتخاب شده 3 سوال پیشنهاد میگردد و نفر غالب به دوره نهایی رو خط میگیرد. با همه شما موفقیت میخواهیم. بازی رو شروع کنیم. همینطور دوستان عزیز دوره اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات رو آغاز میکنیم. رفتیم. سوال اول برای انتخاب اشتراکچی اول در برنامه میزان خیرات با دقت باشید. مؤسسه عالی پژوهش علم یا صنعت کلمه از 8 حرف عبارت است. نام بعض مکتب‌های عالی با این کلمه سر می شود. با چنین نام در همین بنا مؤسسه هم هست. در شهر دوشنبه همچنین مؤسسه کلون علمی هست که نامش با این کلمه سر می شود. گفتیم کلمه از 8 حرف عبارت است. کی جواب دارد؟ مرحمت. مرحمت. به فکر من جواب این سوال اکادمیا باشد. اکادمیا؟ جواب اکادمیا پیشنهاد شد. چه خیلی اکادمیا؟ مثال اکادمی نزد پرزیدنتی نو بنیاد شد که یعنی نام بعضی مؤسسه های علمی هم همین گونه هستند. جواب یگانه اکادمیا. پس بیاید به افتخارشان کف میکنیم چون که جواب کاملا درست است. این کلمه اکادمیا است. خب ما اشتراکچی اول رو انتخاب کردیم. اکنون 2 سوال دیگر برای انتخاب 2 اشتراکچی دیگر پیشنهاد می‌گردد. حیوانات ستون مهره‌دار که هم در آب و هم در خشکی زندگی می‌کنند آنها را آبخاکی نیز می‌نامند. کلمه از 7 حرف عبارت است. نوعی هواپیما و بعض ماشین‌ها که هم در خشکی و هم در آب حرکت کرده می‌توانند. فیلم هم هست که درباره جوانی که هم در خشکی میتواند
зиндагӣ намояд ва ҳам дар об ба ҷустуҷӯи марворид машғул мешавад. чӣ бошад аҷиб? ки ҷавоб дорад? Ки вариант дорад? Марҳамат, варианти шумо? варианти мо шиновар ёки ғаввос. шиновар ёки ғаввос. мутаассифона боз вариантҳо ҳайвоноти сутунмӯҳрадоре ки ҳам дар об ва ҳам дар хушкӣ зиндагӣ мекунанд, онҳоро обхокӣ низ меноманд. мо гуфтем навъи ҳавопаймо, танк ва баъзе мошинҳо ки ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар об ҳаракат карда метавонанд. ва боз номи як филм будааст. аз ҳаёти ҷавоне қисса мекардааст ки ҳам дохили об зиндагӣ мекардааст ва ҳам беруни об. человек чӣ мегӯянд анамуро? одам? ҷавоби ман аквамен. аквамен? бале. аквамен. мутаассифона калима дигар аст охир. ҷавоби ин савол амфимен бошад. амфимен? Бале. шумо каме наздик омадед. Амфиминал бошад. Амфиминал. амфибинол. хуб, як вариант. варианти дигар чӣ буд? Як. амфибия. амфибия? амфибия. билохира гурӯҳ баъди чӣ қадар ҷустуҷӯҳо ҷавобро пайдо карданд. биё каф мегӯем, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. инро человек амфибия мегӯянд охир. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. иштирокчии дуюми барномаро низ мо интихоб кардем. акнун саволи сеюм пешниҳод мегардад барои он ки мо иштирокчии сеюми барномаро интихоб кунем. бодиққат бошед, чунки баъди ҷавоби дуруст пешниҳод шудан ба ин савол бисёриҳо акнун шояд аз барнома ихтисор шаванд. барои ҳамин боҷуръат бошед ва кӯшиш кунед ки дар барнома боқӣ бимонед. дар Рими қадим тамошогаҳи болокушодаи нишастгоҳаш гирд ё нимдоираи зина-зинаро чунин ном мегирифтанд. калима аз 9 ҳарф иборат аст. қатори курсиҳои толори театрҳо аз портер ақибтар. дар шаҳри Душанбе ва шаҳрҳои дигари кишварамон чунин тамошогоҳҳо дар даврони соҳибистиқлолӣ сохта шуданд. марҳамат. Амфитеатр бошад. амфитеатр. чӣ хел амфитеатр? Дар Рими қадим тамошогоҳҳои болоҳояшон кушодаро амфитеатр мегуфтанд. дар шаҳри Душанбе дар пойтахти мо аст? бале ҳаст. дар парки Фирдавсӣ аст. боз дар куҷо? амфитеатри дар парки Айни аст. дар паркҳои ки мо дар паркҳои истироҳатӣ ҳастанд. бисёр меравед ба амфитеатрҳо? бале, бо дар шаҳру ноҳияҳо аст. бо амфитеатри давлатӣ ҳастанд. биёд акнун ба ифтихорашон як каб мехӯбем, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи амфитеатр буд. ҳамин тар дӯстони азиз, мо се иштирокчии давраи дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хиратро интихоб кардем. акнун чун қоидаи барнома месазад бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем. чунки қоида ҳамин аст ва шояд дӯстони шумо аз шумо пешдастӣ карданд, ба суолҳо зуд ва саривақт ҷавоб доданд ва шумо то ҷое натавонистед ба суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод кунед. ба ҳамин хотир дилозурда нашавед. ин барнома аст. дар нашрҳои баъдии барнома меоед, иштирок мекунед ва бозам донишу маҳорати худатонро ба бинандаҳои телевизиони синамо намоиш медиҳед. бори дигар барои иштироки фаъол хушомадед. дӯстони азиз, идома дорад шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ва мо дар даври дуюми барнома қарор дорем ва чӣ гунае ки шоҳид ҳастед, мо аз 7 нафаре ки дар даври аввал иштирок карданд, 3 иштирокчиро интихоб намудем. акнун биёед бо онҳо шинос мешавем. марҳамат, худатонро шинос кунед. Салому алайкум. Ман Нурсултон Раҷабов, Бисёр хуб. донишҷӯи донишгоҳи Славянӣ
روسیه و تاجیکستان میباشم. در کورس سیوم میخوانم. در کدام بخش؟ در بخش مناسبت‌های بین‌المللی. نورسولطان در برابر دانشجوی شما باز با چه کارها مشغول هستید؟ در وقت‌های خالیگی در کورس‌های پاوری میروم. یعنی آشپز شدن میخواید؟ با آشپزی بسیار میل و رغبت دارید؟ میل و رغبت دارم. این یکی از شغلای یعنی این رو برای میکنه که در آینده به همسرتون کمک کنید ها؟ بیشتری طعام‌ها رو در خونه‌تون خودتون پزیدن؟ بسیار خوب. خوب شما؟ باری دیگر سلام. من چطوری که گفتم دلنوزا امینова هستم. دانشجوی کورس سوم دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در بخش مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل میکنم و یکی از فعالان دانشگاه خود هستم. بسیار خوب. دلنوزا شما چی؟ با چه کارها مشغول هستید در برابر دانشجویی؟ من در وقت‌های خالیگی خود به آموزش زبان‌ها میروم. زبانی یعنی زبان انگلیسی و بله در آینده خواهش دارم که به زبانی آموزش زبانی عربی و زبانی ترکی روم. بسیار خوب. و حالا چقدر از خود کرده زبان انگلیسی رو؟ حاضر زبان انگلیسی رو از 150 50%. 50%. بسیار خوب. شما چی؟ سلام علیکم. زرینا کاسیروا هستم. دانشجوی کورس سومی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان. فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی. خوب. من در وقت‌های خالیگی خود به خواندن کتاب‌های بدیعی و زبان‌آموزی مشغول می‌شوم. کدام کتاب‌ها رو می‌خونید؟ بیشتر کتاب‌های تاریخی و اینچنین کتاب‌ها از شاعران گذشته خود. دلنوزا، زرینا و نورسولطان همین سه نفر هستند اشتراکچیان دور دوم شو برنامه ذهنی میزانی خیرات و ما اکنون با خواهش خودتون از کی آغاز کنیم سوال‌ها را؟ کی دست می‌بردارد و میگه یکم از من آغاز کنید؟ نورسولطان در بین دو گل دختر نورسولطان باید بچه‌ها باید کمی پیشدستی کنند. بله. خوب، سوال اول با نورسولطان پیشنهاد می شود. با دقت باشید. صلح، آشتی، امن و امان، آسوده خاطری. کلمه از 5 حرف عبارت است. تحیت، درود، تهنیت، مبارکبادی را هم با این کلمه ifade می کنند. بهترین عمل است که تمام مردم سیاره هنگام واخوری اجرا می‌کردند. کلمه از 5 حرف عبارت است گفتید. مرحمت. جواب است؟ ممکن از وقت استفاده کنم. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. تیارم برای جواب دادن. مرحمت نورسولطان. از سلام سر میکنم. از سلام سر میکنن. جواب یگانه از سلام؟ جواب یگانه. واریانت های دیگر نیست؟ با سلامی چرب جان بینواز جان ما را. با سلامی خوش کن دل ناتوان ما را گفته است. بله، جواب کاملا درست است. این کلمه ای سلام بود. بله. سوال اول با اشتراکچی دومی برنامه با دلنوزا. قریبتر، نزدیکتر رو چی میگویند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. کلمه از زبان عربی گرفته شده همین معنی را میدهد. کژدم جانور نیشزن زهردار، نام برج 8 از 12 برج آسمانی. از وقت استفاده میبرید؟ هم جواب میدم. مرحمت. من فکر میکنم که به این سوال جواب من اقرب. جواب اقرب پیشنهاد شد. نیش اقرب نه از پای کین است، مقتضای طبیعتش این است گفته است سعدی و جواب کاملا درست است. این کلمه اقرب بود. سوال اول و اشتراکچی سومی برنامه با زرینا. دریافتن، پیدا کردن، دانستن. کلمه از 6 حرف عبارت است. نتیجه محاکمه عقلی، حس مسئولیت رفتار و کردار خود. شعور این را همه انسان ها دارند.
ду шакл мешавад: пок ва нопок. бештари инсонҳо бо номаш қасам мехӯранд. бештари инсонҳо бо номаш қасам мехӯранд. савол фаҳмоаст Зарина? барои фикр кардан 10 сония вақт рафт. омодаед? марамат. ҷавоби ин савол виҷдон мебошад. виҷдон? чӣ хел виҷдон акнун? марамат шаҳр бидиед каме. ба виҷдон қасам мехӯранд. пок нопок ҳам мешавад виҷдон. хуб, натиҷаи муҳокимаи ақлӣ гуфтем. ҳисси масъулияти рафтор ва кирдори худ. ҳамааш аз виҷдон вобастагӣ аст. агар виҷдон намошад, ҳаргиз ба виҷдону фуқдони ҳеҷ чиз дар дунё шодмону андӯҳгин нагаштӣ, гуфтааст дар Равзатулсафо. ва ҷо комилан дуруст аст. ин калимаи виҷдон буд. се иштирокчии мо бисёр фаъол ҳастанд. ба суоли аввал бисёр зуд ва саривақт ҷавоб дода истоданд ва мегузарем ба суолҳои дигар. ҷазо ва сазоро боз чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. музд, мукофоти амали инсон, мукофоти некӣ, ҷавоби некӣ, мукофоти бадӣ. ҷавоб ба бадиро низ чунин мегуфтаанд. савол фаҳмо аст Нурсултон? фаҳмост. барои фикр кардан 10 сония вақт. марамад Нурсултон, 10 сония ба анҷом расид. ба фикри ман ҷавоби ин савол мукофоти бадӣ мебошад. мукофоти бадӣ. охир ин ба фикрам як 12 ҳарф шуд. мо гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. дар сканворд агар 5 ҳарф бошад, мо қадарро ҷо карда метавонем. Нурсултон, хуб, ҷавоб ҳаст ё не? мутаассифона барои фикр кардан дигар вақт боқӣ намондааст. ду духтари дигар интизоранд ки кай ба онҳо савол медиҳем. ҳурмат бошад шояд. ҳурмат. як варианти дигар дорум. хуб, қувват бошад. қувват. қувват. акнун аз ду вариант кадомашро аввалину охирин интихоб мекунед? як варианти дигар дар ёдам омад. хуб, уқубат бошад шояд. уқубат. азоб, ҷазо. уқубат. ҷазо, азоб, уқубат. ҷавоб ба бадӣ низ уқубат аст. уқубат. ҷазо, уқубат. аниқ уқубат аст. аниқ. тағйир намедиҳем? не. варианти ягона бале. уқубат. бо аҳли ҷафо вафо раво нест, подоши ҷафо ба ҷуз ҷафо нест, гуфтааст Мавлоно ҷомӣ. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст буд. агар вафо кунӣ, пас подоши вафо вафо аст. агар ҷафо кунӣ, пас подоши ҷафо ҷафо аст. суоли дигар ба Дилноза. парда ё чодире ки барои панаҳ кардан аз офтоб болои сар мекашиданд. чатр дар баъзе ҳолат бо кафи даст чашмро аз рӯшноии чароғ ё офтоб панаҳ карданро низ чунин мегӯянд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. савол фаҳмо аст муҳимтар аз ҳама. барои фикр кардан 10 сония вақт. марҳамат Дилноза, ҷавоб дорем? Дилноза? ман фикр мекунам шояд кӯлоҳ бошад. кӯлоҳ. кӯлоҳ дар сканвор дуруст меояд?
باید چی باشد جوابی درست؟ اصلا باوری ندارم. هست تو لیکن باوری ندارید. چی خیلی باوری ندارید؟ گوید واریانت ها رو. بچه انگشت. تغییر نمیدیم. میدیم. خوب تغییر میدید و کدوم واریانت رو پیشنهاد میکنید مرحبا. شاید که سویابون. 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 سویابون از کجا پیدا شدی؟ چه خیلی یک واریانتی از کجا پیدا شدی؟ برای آنکه شما گفتید که در بای چتر. بله خوب. چتر با دست وقتی محکم کنی اونجا سویابون میشه. حالا که سویا میشه آدم؟ سویابون از 6 حرف عبارت است. انگشتون بعد چی میشود؟ یکی رفت و اگر چتر نباشد بعد با دستون با انگشتون؟ جواب من سویابون است. سویابون است. تغییر نمیدید؟ نه. دلنوزه جواب یگانه خودشان را تغییر نمیدهند و روی کلمه سویابونی سوداگری میکنند. پس بیایید با جرأتشان کف میکنید چون که جواب کاملا درست است. سپید آدم که صبا بحر شاهدان بهار به عرصه چمن از ابر سویابان آورد گفته است توبید زاکانی و جواب کاملا درست است. سوالی دویم با اشتراکچی سومی برنامه با زرینا. کوشاکوشی کشتاری همگانی نیست و نابود کردن. کلمه از 3 حرف عبارت است. ماده سیاه رنگی که وقتی پولادن نفت تهنشین شده میماند و آن از جمله در منفرش کردن راه ها به کار می رود. قطران نفت آن را برای معالجه جراحت اشترها استفاده می کنند. به درزی کشتی می مالند تا به کشتی آب ندرآید. رنگ سیاه مجازاً سیاه. کوهی پستک سنگریزه‌دار. بلندی پشته ادیر تپه میگویند. باز برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. مرحبا زرینا جواب داریم؟ کول. کول. کول آخر جواب پیشنهاد شد. این جواب یگانه است؟ زرینا؟ کول. تغییر نمیدیم؟ تغییر نمیدیم. کوه یا کول؟ جواب یگانه کوه پیشنهاد شد یا کول؟ کول؟ خوب. خیر باشه. چی؟ خیر. چه خیلی خیر؟ جنگ بعد جنگ غلبه به دست میارن. خوب. همه رو قتل عام میگن. خیر به خیر میکنن. یعنی همه خیر بشوند. خیر میشوند. خوب. قطران نفت رو نیز چنین میگویند؟ بله. چه خیلی میگویند؟ وقتی که مثال زمین رو خوب منفرش میکنن؟ منفرش میکنن. از ماده که زمین رو منفرش میکنن. خوب. پایانش میموند. آها. خیر میگویند. خیر میگویند. کوهی پستک سنگریزه‌دار را چی؟ نمیدونید؟ شاید کوه گویند. جواب یگانه چی است؟ خیر. خیر. دیگر را میکنیم؟ چونامه برو خواند فروخ دبیر
рухи шоҳ ковус шуд ҳамчун қир гуфтааст фирдавсӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи қир буд. ду гулдухтар ду ҷавоби дуруст доранд. Нурсултон як ҷавоби дуруст дорад. суоли сеюм пешниҳод мешавад ба иштирокчии якумин барнома. ана акун ҳамин суол то ҷое ба Нурсултон наздик аст, чун шумо шуғли ошпазиро бисёр дӯст медоред. шояд ба ҳамин суол агар диққат бидиҳед ҷавоби дақиқи худашонро пешниҳод кунед бе истифода аз вақт. гӯшти куфтаи ба хамири чоркунҷаи майда буридашудаи ба тарзи махсус печонида ки дар об ҷӯшонда пухта мехӯранд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи як нав хӯроки хамирӣ. чизеро хаёли хом шумурдан дар як таъбири халқӣ истифода мешавад. Нурсултон, савол фаҳмо аст? аз вақт истифода мебаред? барои фикр кардан 10 сония вақт рафт. марамад Нурсултон, ҷавоб аст? шояд ҷавоби саволи шумо тушбера бошад. тушбера? аҷоиб. чӣ хел тушбера? аз рӯи фикрам аст. савои ман гӯшт тадорини чида мекунанд ку хамир да. боре тушбера пухтед? не. чӣ хел ба дарсҳои ошпазӣ рафта будед? камтар кор мекунам. душвор аст? душвор. наомӯхтед? не оле. нахӯстед? бисёртар мо таомҳои миллӣ неву таомҳои аврупоӣ мекунем. аврупоӣ. хулоса ҷавоби ягона? тушбера. тушбера? тағйир намедем? не. садафосози дарёи табақ тушбера бурун шуд ки чанголи ҳарифон бур гавҳари ғалтонро. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи тушбера буд. саволи сеюм ба иштирокчии дуюми барнома. аз ҳолате ба ҳолати дигар гузаштан ё баргаштан, дигаргун шудан. мунқалиб шуданро ин калима ифода мекунад. калима аз 7 ҳарф иборат аст. изтироб, нооромро ҳам мегӯянд. ба воситаи он сохти иҷтимоӣ дигар мешавад. бо номи гулҳо алоқаманд дар баъзе кишварҳо табаддулот ба амал оварда шудааст. бо калимаҳои ваз, замона, чарх ибора сохта шуда маънои дигаршавиро медиҳад. гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. аз вақт истифода мебарем дилноза? барои фикр кардан 10 сония вақт. марамад ҷавоб аст? бале, ҷавоб ҳаст. ҷавоби ман инқилоб бошад. инқилоб? инқилоб бошад. ҷавоби ягона астӣ? бале. тағйир намедиҳед? ё шояд вариантҳои дигар аст? нест. омадем аз ғайб аввал дар ҷаҳон, ҳама баду дар меравем аз инқилоб гуфтааст шамси табрезӣ. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи инқилоб буд. акнун саволи сеюм ба Зарина пешниҳод мегардад. фикр мекунам гулдухтарон шояд ин саволро донанд, барои он ки ҳангоми хонадор шудан аслан бо ҳамин калима во мехӯранд. ва албатта шумо шояд ба тӯи дугонаву хешову наздиконатон рафтед ва бо ин калима шояд во хӯрдед. ҷиҳози арӯс ки домод медиҳад. калима аз 7 ҳарф иборат аст.
қалин, маҳр, кобинро низ чунин мегӯянд. Савоб фаҳмо аст, Зарина? фаҳмост. хуб, аз вақт истифода мебаред ё ҷавоб аст? аз вақт истифода мебарам. барои фикр кардан 10 сония вақт. маромад Зарина, ҷавоб аст? боре ба тӯи дугонаҳоятон рафтед? бале, дар деҳот ё дар шаҳр? дар шаҳр. хуб, чӣ мегуфтанд? қалини овардаи домодро чӣ гуфтанд баъд? ҳа? қалин мегуфтанд. қалин? бале, ҷиҳози арӯс ки домод медиҳад қалин гуфтанд? бале, қалин мегуфтанд. қалин гуфтанд. боз чӣ гуфтанд? ҷавоби ягонаи шумо чӣ аст? сару по бошад. сару по? бале, сару по. сару по? ин варианти дигар аст. хуб, варианти ягона сару по? дигар намекунем? ҳоло ҳам вақт аст? ҳамин хеле гуфтана дар тӯй? ҳамин хел фаҳмидем. ҳамин хел шумо фаҳмидед? қалин фаҳмидагием, Мгм. сару по фаҳмидагием, туқуз мегӯянд. хуб, тамома? тамом. духтараш шинмурғ бадон мурғ дод, ширбаҳо хоҳад аз ӯ бомдод. охир ҷавоби дуруст ширбаҳо буд. ми калимааш шунидагӣ будаму намедонистам ки ман муқобили қалинг асту дигар аст. ана ми буд калимаи дуруст. мутаассифона Зарина, вале ҳеҷ гап не. бозие ки шумо ҳамроҳи Нурсултон имрӯз нишон додед, яке аз бозиҳои бисёр беҳтарин буд дар барномаи Мизони Хират. ва чӣ кунем ки бояд нафаре ба миқдори суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод намуда ба даври ниҳоиро хат бигирад. аз ин рӯ барои иштироки фаъол ба ҳардуи шумо изҳори сипос мекунем ва мо ду тӯҳфаи ба шумо тақдим мекунем. Зарина ва Нурсултон, ман мехостам акнун баъди оне ки шумо мутаассифона ҷавоб надодед ба як суолӣ ва ба даври ниҳоиро хат нагирифтед, бале дар бораи чӣ гуна шакл гирифтани бозии имрӯзаамон мехостам каме андеша бигӯед ки яъне аз дидгоҳи шумо бозии имрӯзаи мо чӣ хел сурат гирифт? Марамад. худамро ба канали синамо баъд ба якчанд одамое ки ҳамин бозиро ташкил карданд ташаккурӣ менамоям. хеле барномаи аҷиб буд барои ман. рости якум бор иштирок кардам. баъд мехоҳам ки дар оянда бисёр иштирок кунаму зеҳни худамро сайқал диҳам. албатта ин барнома минбари истеъдодҳо, минбари ҷавонони фаъол аст ва чун шумо имрӯз бозии бисёр фаъол нишон додед, албатта метавонед дар нашрҳои баъдӣ биёед бозам дониши маҳорати худатонро бисанҷед. хуб Зарина, боло чӣ андеша доранд нисбати бозии имрӯзаи мо? сараввал сипоси худро ба шумо мерасонам ки имрӯз моро ба ин барномаатон даъват намудед. мо ҷавонон аз он мефахрем ки дар замони истиқлоли ватан зиндагӣ мекунем ва тамоми шароитҳо барои мо муҳайёст. имрӯз мо дар ин барнома иштирок кардем ва бисёр калимаҳоро ба худам, калимаҳои нофаҳморо баҳри худам гирифтам ва ба одамон, ба донишҷӯёне ки мехоҳанд иштирок кунанд тавсия медиҳам омада иштирок кунанд. хело барномаи ҷолиб аст ва ташаккури зиёд. бори дигар ба ҳардуи шумо низ изҳори сипос барои он ки воқеан ҳам барномаи моро бисёр ҷолиб намудед бо иштироки фаъолатон ва мо барои ҳардуи шумо муваффақият хоҳон ҳастем. бигзор иштирокчиёни доимии барномаи мо бошед ва ҳамеша барои пешрафт ва шукуфоии тоҷикистони азиз саҳми муносиби худатонро дошта бошед. бори дигар изҳори сипос. хушомадед.
идома дорад дӯстони азиз, шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ва мо дар даври ниҳоии барнома қарор дорем ва чӣ гуне ки шоҳид будед, Дилноза Аминова донишҷӯи бахши сеюми муносибатҳои байналмилалӣ дар рақиби 6 нафар истодагарӣ намуд ва омад ба даври ниҳоии барнома ва акнун дар ин давр ба Дилноза 7 суол пешниҳод мегардад. фикр кунед Дилноза бону, сару сема нашавед ва фикр мекунам ки шумо яке аз бозиҳои бисёр ҳам ҷолибу ҷаззоби худатонро дар ин барнома нишон медиҳед. барои шумо муваффақият хоҳонем. номи дигари Амударё калима аз 6 ҳарф иборат аст. дар давраи истилои Искандари Мақдунӣ ин дарёро дарёи Окс меномиданд. айни ҳол номи яке аз ноҳияҳои кишвар. барои фикр кардан 10 сония вақт. хуб Дилноза бону, ҷавоб дорем? номи ноҳия гуфтед? яке аз ноҳияҳои дурдасти мо дар вилояти Хатлон аст. аз 6 ҳарф. бале. ҷайҳун. ҷайҳун. хуб, ин ҷавоби ягона аст? бале, ҷайҳун. ҷавобро тағйир намедиҳем? не, ҷавоби ман ҷайҳун аст. оби ҷайҳун аз нитоҷи умри ӯ ҳинги моро то миён ояд ҳаме. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи ҷайҳун буд. мегузарем ба суоли дигар. як нав дарахте ки ба санавбар монанд аст, мевае дорад ки онро чунин ном мебаранд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. дар рӯси онро шишка ном мебаранд. ҷавоб дорем ё фикр мекунем? аз вақт истифода мебарем? барои фикр кардан 10 сония вақт. ман омодам. омодаед? марамат. ин саволи шумо посихи ман ҷануза аст. чӣ аст? ҷалғуза. шишка бо забони ҷавғуза ё ягон номи дигар шояд бошад, ё чилгуза ё чалғуза шояд бошад. чалғуза? ҷавоби шумо? чалғуза. ин ҷавоби ягона аст. бувад гандум газе боло сарафроз, сари чалғуза гӯяд бо фалак роз, гуфтааст Амир Хусрави Деҳлавӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи чалғуза буд. саволи дигар. халтачае ки ба он пул андохта ба миён мебастанд, пулхалта. калима аз 5 ҳарф иборат аст. асбоби чанд варақаи кисагӣ ки дар он пул корти ташриф ва дигар коғазҳои тунукро нигоҳ медоранд. камарбанд. кисае ки аз чарм ё матоъе барои нигоҳ доштани пул духта шудааст. ҳамиён бошад. ҳамиён. ҷавоби ягона ҳамиён. аз вақт истифода намебарем? не, варианти ягона ҳамиён. ҳамиён. ба гудоз оядам аз дард намехоҳам зар, ману ҳамиёни дили ашрафии доғи ҷигар, гуфтааст мулҳам ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи ҳамиён буд. ҷаримае ки дар бадали зарари воридшуда гирифта мешавад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. бадал ба ивазе ки бояд барои чизи талафшуда пардохта шавад. ҷарима додан. барои фикр кардан шумо 10 сония дар ихтиёр доред. хуб Дилноза бону, вақт ба ҷон расид. марамат, ҷавоб дорем? хуб, tovon. ҷарима додан товон аст? чӣ хел товон?
ҷарима додан тавон мешавад. бадал ба ивазе ки бояд барои чизе талафшуда пардохта шавад. варианти ягона тавон агар ту лаъл диҳӣ дар ҳисоб нест. ту дилшикастаӣ на ки гавҳар шикастаӣ гуфтааст. бале ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи тавон буд. ҷавоби дуруст калимаи тавон буд. мегузарем ба суоли панҷум. гандуме ки аз оташ об ва қубурҳои мис мегузарад дар охир чӣ мешавад? калима аз 5 ҳарф иборат аст. аз вақт истифода мебаред ё ҷавоб доред? аз вақт истифода мебарам. ман омодам. маромад. осиё бошад. осиё. ин ҷавоби ягона аст. мутаассифона дилнозабону ба ин суол ҷавоб дода натавонистанд. ин калима спирт буд. гандуме ки аз оташ об ва қубурҳои мис мегузарад дар охир чӣ мешавад? спирт мешавад. саволи дигар. илме ки пайдоиши тангаҳоро меомӯзад чӣ мегӯянд? калима аз 11 ҳарф иборат аст. 11 ҳарф. бале. барои фикр кардан 10 сония вақт. марҳабат дилноза. ҷавоб ҳаст? бале ҷавоб ҳаст. ҷавоби ягона чӣ бошад? нумисматика бошад. тангаҳоро ҳамин илм меомӯзад? бале. дар куҷо бо ин калима вохӯрда будед? ин калимаро дар куҷо вохӯрдед? дар шабакаи иҷтимоӣ хонда будам. хуб. ин ҷавоби ягона аст. бале. ва ҷавобро дигар намекунед, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. бале, ин нумизматика буд. нумизматика буд. саволи ҳафтум пешниҳод мешавад. чашмаи вулқонии оби гарм ки вақт ба вақт обаш фаввора зада мебарояд, буғ ҳам дорад. дар қисмати шарқии Русия зиёд аст. дар Исландия, Чили, Зеландияи нав ҳам зиёд аст. ҷавоби ин суол гейзер мебошад. гейзер? ин вариант ягона аст? бале. чашмаи вулқонии оби гарм ки вақт ба вақт обаш фаввора зада мебарояд, буғ ҳам дорад. дар қисмати шарқии Русия зиёд аст. дар Исландия, Чили, Зеландияи нав ҳам зиёд аст. ва ҷавоб? гейзер. ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи гейзер буд. табрик мекунем дилнозабонуро барои ҷавобҳои бисёрам саривақтӣ ва дурусту дақиқ дар барномаи Мизони Хират. шумо аввалин иштирокчӣ ҳастед ки тавонистед ба 6 суоли барнома, да 6 суоли даври ниҳоии барнома ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед. ин воқеан ҳам ғолибияти мутлақ аст. муборак бошад ба шумо ин ғолибият. ва мо ҷиҳати иштироки фаъол ва намунавӣ дар барномаи Мизони Хират аз ҷониби сарпарастон муассисаи давлатии телевизиони синамо ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Ҷӯшанбе ба шумо 3 тӯҳфа тақдим мекунем. хуб дилнозабону, аз дидгоҳи шумо бозии имрӯзаи мо чӣ гуна шакл гирифт? ман мехостам дар бораи имрӯза бозиамон ва он иштирокчиёне ки бевосита ҳамроҳи шумо буданд дар ин бозӣ, аз онҳо бигӯем. марҳамат. ташаккури зиёд. имрӯза барнома ба ман хеле писанд омад. кӯшиш кардем ки то ба даври финалӣ баромада бале, дониши худро санҷем. хуб, суолҳои барнома чӣ хел буда аз нигоҳи шумо? душвор буданд?
ё осон буданд? аз нигоҳи ман на он қадар душвор буданд. вале бештари нафарон фикр мекунанд ки ин барнома суолҳояш душвор аст, вале ҷавонон то ҷое намехоҳанд биёянд дар ин барнома иштирок кунанд, чунки фикр мекунанд ки атрофиён ба онҳо механдад. шумо ба онҳо чӣ гуфтанӣ доред ин лаҳза? ман ба он нафароне ки ҳамин тавр фикр мекунам тавсия медиҳам ки ин хел нест. барои чӣ вақти иштирок мекунӣ ба атрофиён ба ту механданд? ин хел нест. чӣ қадар донише ки дорӣ омадааст бояд санҷад ҳар як донишҷӯ. муҳим боварӣ ба худ ва дониши худ ҳастанд. бале. бори дигар ин ғолибиятро ба шумо таҳният мегӯем. ташаккури зиёд. бигзор яке аз иштирокчиёни доимии барномаи мо бошед ва биёеду назди миллионҳо мардуми тоҷик чунин бозиҳои ҷолибу шавқовари худатонро намоиш бидиҳед. дӯстони азиз, мо дар поёни нашри имрӯзаи барномаи мизони хират қарор дорем ва суоли ниҳоиро ба шумо пешниҳод мекунем. озоркашида, аламзада, ошиқи шайдо, оҷиз, дармонда, ташнаву гурусна, лата ё пахта ки дар он аз чақмоқ оташ мезананд. номи яке аз ганҷҳои ҳаштгонави хусрави парвиз. калима аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби дурустро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. то дидори навбатӣ сиҳатманду пирӯз бимонед ва ҳамеша барномаҳои моро дар ин шабакаи дӯстдоштанӣ пайгирӣ намоед. хайр.